Reka tubashimire kandi tubahe ikaze mwe mukurikira amakuru y'ibiganiro tubagezaho gatanu kuri gatanu, tubagezaho amakuru n'ibiganiro biba bitandukanye, aho by'umwihariko twibanda ku makuru aba arimo aravugwa hano mu karere k'ibiyaga bigari. Wowe rero udukurikira uri hirya no hino hatandukanye, tuguhaye ikaze mu makuru yacu kandi twizere ko umeze neza. Uti rero biteye bite hano mu karere k'ibiyaga bigari? Reka tuyahere ku yarimo aravugwa hano mu karere k'ibiyaga bigari, amakuru yacu. Muri aka karere rero biri kuvuga ko u Rwanda rwaba rwasinyanye amasezerano y'ubufatanye n'abarimo igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uti sasa rero biteye bite? U Rwanda n'ibihugu birimo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Uganda, Sudani y'Epfo, Kenya byemeranyije gufatanya kubaka inzira ya gari ya moshi. Ni ibigaragarira mu itangazo rihuriweho ibi bihugu uko ari bitanu byasohoye kuwa gatanu tariki ya 3 Gicurasi umwaka wa 2024. Inzira ya gari ya moshi ibi bihugu uko ari bitanu byiyemeje gufatanya kubaka byitezweho ko izava muri Kenya inyure muri Uganda mbere y'uko igera mu Rwanda. Mbere yo kubaka kandi ibi bihugu bigomba gufatanya gushaka amafaranga azakoreshwa hubakwa uriya muhanda, nk'uko Minisitiri wa Kenya ushinzwe imihanda n'ubwikorezi Kipchumba Murkomen yabitangaje yifashishije urubuga rwe rwa Twitter. Byari nyuma y'isinywa ry'amasezerano yashyizweho umukono y'isinywa ry'amasezerano yashyizweho umukono na ba minisitiri bashinzwe ubwikorezi n'ibikorwa remezo mu bihugu by'u Rwanda, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Uganda, Sudani y'Amajyepfo ndetse na Kenya, ubwo bari bahuriye mu nama y'ibihugu byo mu muhora wa ruguru iheruka kubera muri Kenya, aho muri Nairobi ho muri Kenya. Minisitiri Kipchumba yavuze ko iyi ntambwe y'amateka igamije gutuma habaho guhuriza hamwe amafaranga, kwihutisha irangizwa ry'iyubakwa ry'ibice by'inzira ya gari ya moshi bisigaye izava Naivasha muri iki gihugu cya Kenya ikagera muri Uganda, u Rwanda, Sudani y'Amajyepfo, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse no gushyiraho igishushanyo mbonera kizihutisha ishyirwa mu bikorwa byayo. Yunzemo ko iyi nzira ya gari ya moshi ititezweho gusa koroshya urujya n'uruza rw'abambukiranya imipaka ry'abantu ndetse n'ibicuruzwa, ahubwo ko yanavuze ko izanashyiraho uduce twihariye tw'ubukungu mu karere twitezweho kuzamura ubukungu bwako. Byitezweho ko nyuma yo gusinyana aya masezerano yo kubaka iriya nzira, u Rwanda n'abafatanyabikorwa barwo bazarangiza ibijyanye na kontara bitarenze mu mpera z'uku ukwezi. Nk'uko rero bikomeje kugenda bitangazwa, ibi bibaye kandi mu gihe u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bitifashe neza, cyangwa se umutekano wabo utameze neza. Uti bimeze bite rero? Kongo imaze igihe ishinja u Rwanda ko rwaba rufashe umutwe witwaje intwaro wa M23 kugaba ibitero mu duce dutandukanye muri Kivu y'Amajyaruguru. Ni mu gihe kandi u Rwanda rwakomeje guhakana ibi birego rwivuye inyuma, ndetse narwo rugashinja Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gufatanya n'umutwe witwaje intwaro wa FDLR. Ni mu gihe kandi uyu mutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Si ibyo gusa, kuko uyu mutwe wa FDLR urimo n'abasize bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda muri 1994. Nk'uko rero amakuru yakomeje kugenda bitangazwa, si ibyo gusa, kuko na raporo y'impuguke za Loni zakomeje kugenda zishyira ahagaragara yagaragaje ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yabikorana byeruye n'umutwe witwaje intwaro wa FDLR, ndetse yaba inatera inkunga FDLR mu bikorwa bitandukanye. Ni mu gihe kandi mu gihe gishize hari amakuru yagaragaje ko perezida wa Angola Joao Lourenço
yagerageje kuba yahuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda mu biganiro. Ni mu gihe hari hemejwe ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igomba kugaragaza uruhare rwa FDLR ndetse byaba na ngombwa ikaba yayikura ku butaka bwa Kongo ikanayambura n'intwaro. Ntibyatinze, mu gihe gitoya gusa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yaje gutangaza ko nta FDLR irangwa ku butaka bwa Kongo. Byaje gutuma rero ibiganiro byari byaganiriwe hagati ya Kongo n'u Rwanda ndetse bikaza no kurangira Angola ibigizemo uruhare kugira ngo bumvikane, byaje kugaragara nk'aho biteshejwe agaciro. Usibye gusa kuko na perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron mu gihe gishize yatangaje ko Kongo kugira ngo ikisabwa ari uko yabanza kureba uruhare rwa FDLR ndetse ikayitaho by'umwihariko mbere y'uko yita kuri M23. Hari kwibazwa rero niba koko hari kwibazwa niba koko ubu bufatanye bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ibi bihugu birimo u Rwanda mu kubaka umuhanda wa gari ya moshi bizagerwaho mu gihe umutekano utifashe neza hagati y'izi mpande zombi. Si ibyo gusa, abakurikiranira hafi iby'urugamba rubera muri Kongo ndetse na politiki ya hano mu karere k'ibiyaga bigari bakomeza kugenda bagira inama Antoine Felix Tshisekedi uyobora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuba we ubwe agomba gukurikirana ikibazo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kurushaho uko yakwizera ibihugu by'amahanga bikomeje kumubeshya ko byaba birimo biramufasha kugarurukana umutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turabashimiye mwe mwari mukurikiye amakuru y'ibiganiro tubagezaho 5 kuri 5 n'amakuru mugezwaho no ku miyoboro wacu ya YouTube, aho tuba tubagezaho amakuru arimo aravugwa hano mu karere k'ibiyaga bigari. Wowe rero waba utarakanda subscribe cyangwa abone, ndagushishikariza gukanda maze ukazajya uwa mbere kubona amakuru y'ibiganiro tugezaho 5 kuri 5. Ndabashimiye, mukomeze kugira impagarike n'ubugingo, amakuru yacu nakagaruka.